so bide duni hin Thusim Kidang ta subsit Channa Lhankhuh the curse of Tatunkhamun kiti Thusim hi anangai khom kita hite Malai Egypt te leng chapang chakhat ana thi Tatunkhamun Lhankhuh gasulo ho chung abang se na lungzi hichi Lhankhuh wil ta pho chu subsit achang ji ve ti a ki se hi ta san theimong hinam a hi lo le ipizia ipia kona hichi Lhankhuh vil ho chunga hamse na hungzi e dem hichi leng chapang pa hi thêm thu to ki vui tha a agamu do po subsit chang dinga phui ani ki sap kum ji a gui hlung a hedem a hi lo la thil dang khat je hedem malai Egypt te lai phat chun mi thi ho chu amon mang thei lo da ding asuga jivin agim nam tui jong anu jivin thingkung sunga ki tup selet na koi jivin chule neile gu tam pi jong ana koi jivi aji chu Egypt te hin ta sandung zu ya chu thi nunga hin khudang khat a umna lai ti hi ana ta sanu hi Egypt te Lhankhuh neile ku tam pi zo ani ki koi tha ji ji chun hi chi Lhankhuh hi tu khanga mi hon a hol jing jengun tu nai cha jengin zong Egypt te ma mi thi ki koi ko phabep anambodo ve mi tham jeng zong a thi la neile ku tam pi to ki bui tha theile leng khat chu mi him izar ham khat haudo na thei ding ki bui tha ding chu mi ho kin na hi ji chun hi chi Lhankhuh ho hol gun jong chu au men hi Egypt te lengkum chapang chakana leng na chang Tatunkhamun hi chapang cha hi in ana thi in hi ama Lhankhuh hi ki Gaosap hin koi tabong hi chi Lhankhuh asulo ho subsit chang ji hi ve akitin aji chu ata be mong Tatunkhamun Lhankhuh sulo zo si a in ko te hi hen koi hi zong le koi ma thi pha a thi an pon hi Egypt leng te thi kong ki mu do la Tatunkhamun leng chapang pa hi akimu ge pen loi chu hi a hi le hi da ke se hi ata among hinadem ta asan thei mong hinadem a hi le pizia hi tabunga Tatunkhamun Lhankhuh long ma mi sulo ho hamse na changji hi divem amo chu koi koi hi vin tem ti hi azakha he kha tampi umjong le azakhalo a he khalo ho dingin them khat na sei kho mai te Tatunkhamun leng pa hi 1341 BC kumin na pengin 1334 BC ama ta sakum ko be hi in Egypt leng pharaoh win ahung pangin 1323 BC ama ta sakum som laget be palhin anathithai azinu hi ama dinga nukhat sunga peng a hi chathlun lo wangin anaute dol hin chani annei mane hinla acha te ni hi ama thi zawa pengen hi in Tatunkhamun thi dan hi het chin chu a hi pun sakol kang thlaya ki sukha gamle na to se to chule galmuna thiden ahidem tin ngai dan chum che in awmin a hin la richi mong hi hi kitina anom thei poi chule ama min ta hi tuta khaten ahin amin dang nga zong aneye kum sot ta het pha lawa Tatunkhamun coffin hi sana tui ki sunga ki sem hin 1992 in archaeologist one anambudo ta zong law official ta ki hondo na hi February 17, 1923 ni chu ai be me aki mu do zokal thali zowa Egypt te chung changa thepna sangta neile government official ho zaun in anaki hong na hi Tatunkhamun coffin sunga chun chamcha ni anomin is chamcha khat pen hi leisi thila kon ki sem hi lo planet danga kona ki sem na hi chule amma achapan thi dan hi ama dinga ki sem Lhankhuh ki sem zo masanga thi hi lengte ki vui na ngei bangin ani ki vui pon chule thikung coffin jong leng danga to abang pon hi tun ama Lhankhuh hi Gaosap na Channa Lhankhuh chu hi mongem ti anangai khom hite thina le hamsit Channa archaeologist Howard Carter le Lord Carnarvon 4 November 1922 ni chun kum sot ta su mila koiman anamu do zolo Tatunkhamun ta sak su go ma ki koi chu Egypt phai cham Egypt leng te ki vuina muna konin ahin lai do thune hi chi Lhankhuh ahin mu do zo thuna kon hin ama ni chungle aso pi ho chunga ham sit na hung thung pan ne kiti ama ni se hilovin hi chi Lhankhuh wil ta pat chunga thi na ham sit na ana thung te zai hi cho chu aban ba ne na ngai thau te amasan golden bat Howard Carter in Tatunkhamun Lhankhuh vel aga vet chun aina ki wa butcha amin golden ba zang ki puisin hi
hichini khu hin hichi vacha chun apupa Carter in Tutankhamun thilong ki ko ina chung dunga hlo le penin lam dang ten hung hamjin la asan hi hichi chu thil phalo a hi lo le ham sit na kan hung thung ding abet sa na hi a kiti Tutankhamun Lhankhuh ahin mu do a Lhankhuh ahin hondo ni khu hin vacha chu akipui tapon hin la Gaosap na ji chun aina ke hen vacha golden ba chu gulit na chuli e kiti mitam bingai dan chun hijigul so chu Malay Egypt lengte Pharaoh Lhagao hi ative. Eimi Thusim hi leiset chunga newspaper magazine le journal dangdang in chung aki so son jing in hi henla mun khana chun tu a isse u vacha hi Carter a hi lovin Carter loi pa zo a hi ekitin hi tu so mi hon Thusim le vacha chu asu umadwa thu azi u ahoi theile me hem hota asan che na dinga ain ki sem tu hai bo ve anikitin hi anina 1923 Carnarvon Lord Carnarvon hi England mi ahin Tutankhamun Lhankhuh sulo la thina tu masa pen chu hi Lhankhuh amu do zo thun thanga 5 month ni chenin 5 jet April 1923 thina na toin hi ama hi tho kangen akhalang na pe pi a iji tho kangen a pe na chu hung na se do a husi pi a hin mat kit le thina to lo chu hi tho kangen a pe na khalanga chu maha ke pu danen hi Tutankhamun lo chang x-ray a ivet le amazon akathang laita mahaskar khat Lord Carnarvon tho kangen apena maha umna don chenin aumin hi esi Tutankhamun Lhankhuh asu lo zia amazon akathanga maha akipu udena athi pi den hi ekiti hichi thu ge sei Lord Carnarvon khathang tho kangen ape pe ekiti hi adi in tho kangen apena thu huna sedo athina to lo hi chule Tutankhamun khathanga zong maha ummong nai ahin la chu chi zia chu hiti mong chu a hiti hi seilo mon a sei ti lowen phot chet na poi athum na susi hi Lord Carnarvon ui chamin ahin apupa thi zan a thi phat don tain amazon gim neiten a pengin apupa thi phat don den na thi e Kidang ta khat chu ui cha susi hi a thi pe na apupa na apat mal sang thum na zanga gamla hi alina Cairo blackout dead hiti chun Lord Carnarvon thi ni zan chun Cairo Egypt mun ni ho alung mang la ngol chei chui mobet but jeng win azing ka in Howard Carter to than alai bom pi mi ni zong aje ke lovin anathi ki thlonen hi anga channa George hi American Railway Executive man hi in Tutankhamun Lhan aga vil zovin het chin thelo na zin anadam mo na chun ho si zong azawi amazon May 16 1923 ni ho in French Riviera muna anathita na hi agup na Prince Ali Camel fa mi bay Prince Ali Camel hi kum 23 a upa Egypt lengte chapa hin Tutankhamun Lhan aga vet zo ni kho phabep 10 July 1923 ni ho in Savoy Hospital muna French a kon azinu Mary Margaret in Maythalet na kablin hi asagi channa Aubrey Harbard hi Lord Carnarvon naute dol hin Luxor Egypt ma kona hungpo do zo nai cha hin alaizin 23 September 1923 in Park on Private Hospital thina na to ki ni ahati damlo ze akizan hin ahin la athisana poison na lut kha in anathitan hi agit channa Amit Kamal Bay amindang pasa ahin Egypt te chungchanga themna na sata ni masapen le scientist masapen hoiloi khat chu ahin amanjong Tutankhamun aga vilzo ni khosaulo kanin chop na zain na thiki ni aku channa 1924 Archibald Douglas Reed hi English scientist Egyptian government in Mami Lhankhuh akuna Cairo Museum akipo ulut masanga x-ray ladinga ngansena na piuhin amanjong x-ray ala azo jingjing ka apanin ta asadam lo na het chen thelovin anadam mo in Lhankhuh ho x-ray ala azo kal hapta thumzo 15 January 1924 kumin aze ike lo na zen na thiki nin hi asom channa Hook Elvin White hi English archaeologist ahin Carter Jowal Lhankhuh lut masalo hi ama hin na ji athi ai pun ama le ma ki khaili hi aki khaili na ji hi aki pun hin la aman suicide notes khat anada than
ke hi mang tha zeng dinga Gaosap na zia hingdo zolo ka hitai na ti na hi asom lakhat channa Sir Anglo-Egyptian Sudan Governor General hin leng Tatunkhamun Lhankhuh vilmasaloi hi Lhankhuh ovil zokal thagup zovin Cairo muna Egyptian War Officer kunan atchen in ahin zo lai da in student group khatin mei thalin vel tamta pi anaka mun hichi akon chuntam do zo lovin ni thum thlin ni 19 November 1924 ni koin na thitan hi asom na ni channa 1926 Professor Aaron Amber United States sunga Egypt te khanglui la ya thu hetim ta akhar hi John Hopkins University muna Egyptology head of the Department of Egyptology hi 1st June 1926 ni ko in a in mezen anaka in hichi achun aman Egyptian Book of Dead kitil le khabu chu ahu do te ding ango na in anathi kha in hi hichi le khabu chu Carter le loi hot na thot o hi ekiti asom na thum channa 1928 Arthur Macy 1992 kuma Tutankhamun Lhan modo Howard Carter team member khahin Lhan alai do laya zong azo chana Carter nikitho PZ hi 1924 kuma konin Adam Thein ahung thasamhle etan suti chun Adam Thein ahung khi su je phanin Egypt anada la in 6 April 1928 kumin anititai ama thilo na hi arsenic poisoning je hitin athi masangen anaji in hi asom la li channa Sir Bruce Ingham hin aloi pa Howard Carter akunin Tutankhamun Lhankhuh ki hondo azohin gift anamu in hin la hi chi gift chu ape panjong ipi hi a het lo chule akila apanjong ipi hi a het lo hi hin la hi chi hi mithi ki kwai go ho chawjang tabunga akhut ki tom na a pon chu anahi in hi chi pon chu kata asa sulo tapot sapsit changding a hi ama sumang dia tui mei chule nat na hi se tamta honglung ding a hi tit na ki ji e pa chom khat zovin Bruce Ingham in main anaka hla in akitha asa adinga foundation a bol kitle hi foundation chu tin na hlo omang pe ki ne na hi asom nga chana 1929 Captain Richard Bethel hi personal secretary hin Mayfair Clubmin London muna 15 November 1929 kumchun hai samjen na thi in hi somgup channa 1930 Edgar Steele hi London British Museum Lhankhuh thillu imhove tup dinga ngan sen achan zo kal nili hin beb ni in 24 February 1930 ni in St Thomas Hospital oisung operation neu kha jin na thiki ni hi asom la sagi channa Lord Westbury hi Captain Bethel pen na pa hin St James Apartment adan sagi na akunin 20 February 1930 ni chun anaki chom lan na thikit tan hi Hitsan hin Tutankhamun Lhankhuh anasulo anavil ta phodhi ama ke hulovin aganja chunga jong chule in sung midang dong chunga jong hamsi na nalhung pen hi iyo hin se ho ti lovin jong Joel Wolf Edward Neville Professor Lafleur William Henry Godgier Bernard Greenfield Lady Almina John Maxwell ho jong hi Tutankhamun Lhankhuh ji hin thina to ho chu an hi bin chule Lord Carnarvon the Moliza sasa apang nurse nu jeng jong athina aje di ta ke Halloween thina na to ki ni hi ho zo si akivet na hele Tutankhamun Gaosap na hi achung wa chu hedem tin jong gen cha lal the ai ji poi Hello so pite Thusim hechan na cha hitin aban kitle Gaosap na chan na tu hitabong ma khan hi Princess Amenra kiti Thusim chu hin ngai ki deuhin ananga ha jeng te itu Thusim ai se ki bol khel nom khal ki ke thim to utin phalaka Thusim bula pa chaina ge nei ngai la pizin ki pa thu kain chejin apan le ka channel la hi like subscribe be share name bol pidin team nem ka hin nei ki ni hi